Long yalam kegenhun kirunar ubalatip kerteng kum Rudra Rabha mentak sengi ke arpo hendu tarik yayong ula shimno ya kajing lade dak Sdien Phasi. Karkum kekerwo okobor na Superintendent of Police karib hoi ujak palsing dahanawa laong ba Rudra ula Sdien Phasi dak batar ya kajan nak blanket. Kani karaja hakapor kumpa sau beje men step AA hapo Patok. Ya Rudra lakem haka arpo sau tarik yayong ba latihan bishar haying bishar haka arpo san tarik bat udan sansengi hapdeng kajing tokit jangki pulit. Kakerwo na USP laong bah kajing tokit ki pulit Rudra ula pla ba udan yakitiar siat bala buri haklau bat ula menjur banyalam yaki pulit syakajaka ba uburi yakini kitiar haklau rani bari. Hadian baki pulit kila yok kurup yakini kitiar lawan yalam biang ya u syakhana para police station hakapor shibaji men step jangka arpundu tarik yayong bansat ya u namar ba omdan lock up harani jirang BOP. Halor kani kajing shim jong Rudra ya kajing lade ha utalai Phasi u Deputy Commissioner karib hoi ulapha ya ke Executive Magistrate haringkat kajing don lang ki Medical Officer banwat benya halor kani kajing ja.